Majua-jua senina rasturang sini kelengi Tuhan, ijapa pe kamringan ibas paksa enda. Salam semangat, salam damai sejahtera man bandu kerina, ibas paksa enda meriahu kurta, sebab lit denga iberikan Tuhan kesempatan man banta, guna ngorati kata di bata. Guna menakan perpulungan jabu-jabunta bas paksa enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 462 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga si begiken kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Erkiteken te kami lias atendu, dengan perkuah atendu me si erbahan ca kami geluh. Bujur ibas kerina kekelengan, sila ngadi-ngadi iberi kenduman kami. Ibas paksa enda Tuhan gosikap kemahandu nuriken katandu, bagai pe perpulungendu gosikap guna dengkeh kenca. Kam dage Tuhan si memperlengkapi kami, gelah tuhu katandu banci pe empelimbarui kegeluhan kami, ibas masa-masa sirhenda. Enda me Tuhan pengendesen geluh kami, enda me Bapa pertoton kami, reh kami ngendesken kegeluhan kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, pematang kegeluhan kami, ibas gelar ndu kami ertoto, dengan mindo gelah kerina salah lepak kami, i alemindu. Amin. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Efesus bindu sada, ayat 3 seh kubas ayat 6. Iogeken kami isina nina bagenda. Terpujilah di bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Sabab erkiteken persadan taras Kristus, enggo ipasupasuna kita, alu erbagai-bagai pemere pertendin, silit ibas ingan si meganjang. Ope denga ijadikan di bata doni enda, enggo ipilihna kita jadi si kerajangenna, arah persadanta ras Kristus, gelah kita badia dengan la ersalah ilebe-lebena. Erkitiken keleng Athena, enggo itetap kena, maka arah Yesus Kristus ialokenna kita jadi anak-anakna. Enda me singena Athena dengan sura-surana. Terpujilah di bata, erkiteken kini ulinna si mulia, si icidah kenaman banta, arah pemerena, ibas anakna si ikelengina. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan, ibas paksa enda, meriahu kurta, sebab memang aruskin nge memang lalap meriahu kurta dilang, tentu erbagai-bagai nge enda situasi kegeluhan ta,
Banci nge sangana gulut ukurta, banci kange pe sangana kita ngalaken pinakit arkiteken denden pinakit na ibas daging kula, semangat tapela bolit. Entah pe banci kange perukuran ta sila sikap, bagai pe melala hal nga si erbahan ca maun-maun bene keriahan nukurta bas kegeluhan enda. Ibas paksa enda tetaplah min ketedahan nateta ngorati ras mempelajari kata di bata, sebab ijenari me ulu gegehta gelah kita tetap megegah ibas ngalakan berbagai-bagai kaipe si ipercayakan Tuhan man banta. Ibas paksa enda temanta ai mekapkan arkiteken keleng Athena kita jadi anak-anakna. Ijasi idah karena keleng ate di bata tuhu-tuhu terbukti, teruji, terukur. Dingin pe enggo si aloken. Sebab Tuhan Yesus Kristus nadingken kebayakenna, nadingken kuasana, nadingken surga kemuliaan. Reh ia kudoni enda jadi manusia. Ngenanami kini seran. Itulah dingin la ia loken sinterem. Amin na pelik kange si ngaloken ca. Tapi bagaimana si inanami Tuhan Yesus tupung ia reh kudoni enda. Sepe si idah kini seran si inanami nae. Labo min metunggung pe ia lokenna. Sebab labo ban salahna. Adina kalak si ersalah ndai iukum. Entah pe icekuraken kalak. Entah pe la ate kalak ngena. Dingin nembah pe ate kalak wajar. Tapi kaikin kesalahan si ilakoken Tuhan Yesus, maka na ia itembehi kalak sinterem. Enda me erkite-kiteken konflik kepentingan. Mawon kini ulin si ilakoken Yesus jadi penghambat, jadi penghalang man kalak tertentu erkite-kiteken pengaruh nanggo ura. Erkiteken pengikut na penggo ura. Dengan pelanai kalak te man bana erkiteken go teridah. Entah pe banci ibandingkan kaikin silit ibas Yesus bagai pe nandangi penguasa si tupung si enterem pengikutna. Jadi si idah makana lalit dalan tala muji Tuhan ibas kegeluhan enda. Sebab na Tuhan ta Yesus Kristus ibas persadanna ras di bata. Si enggo ikatakenna, icidahkenna, man banta kerina, tangkas tuhu-tuhu, maka kini irsadanna la terpesirang. Kini irsadan di bata ras Yesus Kristus tuhu-tuhu labanci ibandingkan, entah pe iandingkan ras kaipe silit ibas doni enda. Sebab ope lengalit doni enda pe ianggo ersada guna jadikan manusia. Sebab dah isenakan ibas ayat 4 ope denga ijadikan di bata doni enda enggo ipilih na kita jadi si kerajanganna. Arah persadanta ras Kristus gelah kita banci badia dengan la ersalah ilebe-lebena. Ibas Yesus ngenca kita la ersalah. Sebab na kerina kita endang gor salah. Kerina kita endang golepa. Sekalalana salah lepa. Mon mawon pedakam adinasiban ibas bahasa naptapi lanai terburihi, lanai tertap-tapi ban lalana dosanta. Tapi Tuhan ta Yesus Kristus buktikan keleng Athena. Maka na isasap kena. Ya, adi itap tapi baci dengan lit jeleket meleket mabagai. Tapi Tuhan Yesus nasapkan ngalari lunas utang dosanta. Sebab ingin cadalan na gelah banci kita badia. Ingin cadalan na makala kita ersalah. Sebab na adilah bagai bantuhan tetap nge kita ersalah. Maka ibas kitab Efesus enda Paulus ngatakan ca, terpujilah di bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Sebab arkiteken persadan taras Kristus enggo ipasupasuna kita alu erbagai-bagai pemere pertendin. Enda isa asikan Paulus bas geluhna. Sebab tupung surat enda isurat kenape ia sangana ibas penjara.
Tapi kepeken kuasa Tuhan lah terpenjarakan. Semangat Paulus lah terpenjarakan. Kini terkena dengan pengarapan nape lah terpenjarakan. Maka ibas penjara nari pe tetap dengang ia arban surat man perpulungan Efesus. Gelah namin perpulungan ula benek kini terkena, ula monce-once, tapi tetap semangat ibas kini teken. Tetap ia ngasup pengarapan man Tuhan. Dengan ngendeskan kegeluhan naman Tuhan. Sebab ingin sadalan na banci ia megegah dengan megenggang. Guna ngalakan berbagai-bagai persoalan. Sebab si idah, kuga Paulus ibas penjara, tetap nge ia memperdiatakan kegeluhan perpulungan, memperdiatakan kini teken sinteram. Alu surat-surat si ikirim kena, ia jar kena gelah perpulungan ini tetap bersada. Gelah ula terpengaruh, kubas pengajaran-pengajaran sila suweres kata di bata. Makana ikatakan Paulus pe kuga belina keleng ate di bata, padahal ia sangana bas penjara. Bancikin kita ngatakan cakeleng ate di bata, adi jadilah bagi ukurta. Paulus ngasup ngatakan ca di bata perkeleng. Padahal tupung sie terjadi sila bagi ukurna ibas kegeluhanna. Sebab nina pe memang enggo itetapkan di bata maka arah Yesus Kristus ialukan kita jadi anak-anakna. Enda me singena atena dengan surah-surana. Sebab adilakin ibas Yesus Kristus. Lalit dalanna kita ijadikan jadi si kerajaan Kristus. Si kerajaan di bata. Anak-anak Tuhan. Erkitekan keleng ate Tuhan maka kita anak-anak Tuhan. Singalukan hak waris ibas di bata nari. Lalit isepe ngasup ngalukan ca siye adilakin ibas Kristus. Labu kita banci ialukan jadi anak-anakna adilakin ibas gelar Kristus. Makana perpulungan sini kelengi Tuhan. Ula tanggung-tanggungi ibas erkini teken. Patuh dengan paguhlah kita ibas netapkan pengakun kini teken taman Tuhan. Melalakal nga si terjadi bas geluh tala bagi ukurta. Labu berarti maka bagi ukurta kal ngejadi maka ninta Tuhan perkeleng. Tupung jadilah bagi ukurta khusus nak bas masa pandemi endape. Te kita keleng ate Tuhan. Gundari mungkin gumulai siangka kai surah-surah Tuhan. Banci jadi kape lengabo siangka kai surah-surah Tuhan. Tapi si pasti keleng ate Tuhan labong goluntur. Labo pernah ia nadingkan kita ngendarusur sila setia man banang. Maka si pujilah Tuhan ibas kini ulina si mulia. Si icidah kenaman banta arah pemerena. Pemerena di bata sekal belina anak nasi tonggal Yesus Kristus rekudoni enda. Jadi manusia. Guna mabai kita gelah banci nandai kuga kelengna dengan belina keleng ate Tuhan si isah kenaman banta kerina. Makana tetaplah paguh kini teken taman Tuhan. Ula bagi sanggar uru-uru, sung te sung lang, bagi ukur ninta Tuhan baik, adireh bala bagi ukur, baik Tuhan tahlang, tetap baik. Sebab arah sila bagi ukur tepe, Tuhan tetap berdahin guna kini ulin man banta krina. Kelang ate Tuhan mehergakal, sebab ia samkena kesana. Laboban salah nama kaya yukum, tapir kita ken lepata. Labor kita ken kebujurenta, maka kita ndatken kelang ate Tuhan, entah pe keselamatan. Tapi kita ken perkuah atena. Laboban kita beluh, entah pe prestasi kini tekenta, maka nabanci pe kita ngaluken lias ate di bata. Krina pelin-pelin pemere di bata. Jadi amin na pe pemere, ulamin kita ken langgalar, murah kasih akap, ate-ateta. Mehergalah min siakap kelang ate di bata singgo isah kenaman banta. Maka kita pekrina rutang guna si keleng-kelengan. Adina krina kita gelu ibas si keleng-kelengan suasana surga, suasana kini rajan di bata nggo si hadirkan ibas duni enda. Sebab engkai kalak siar keleng ate tentu ngikuti teladan si isahkan Tuhan Yesus ibas kegeluhenta. Bagi Paulus
Amin na pe iya ngenanami kinisran. Tetap ngeturah ukur nama huli guna nampati. Guna engkelengi. Guna mere. Bagai pe mempersingeti dengan ngajar man perpulungan i Efesus. Jana ipetandakan na isi Jesus nandangi kalak sir kini tekan. Maka itekan karena keleng Athena erbahan kita jadi anak-anakna. Jadilah bo penggelaran anak ngenca adi terjenggelar ngenca dakam biasa saja tapi adi enggo kita ikatakan anak EP dat jaminan kita warisan guna bengket kubas kini rajan surga. Hendama tentu jadi kemalaman nateta. Mungkin pe digundari kalningan ku surga entah lah ngabo kita nggit kal mabagai. Tapi ise pe labo panci nagangi kesahna. Adinggo sewaktu na pagi Tuhan ngadili doni enda. Maka kalak singgelura si mate i adili. Ibas perkuah ate Tuhan. Ibas lias Athena. Iatan kena, ipetunggung kena kita bengket kubas kini rajana. Enda jadi kemalaman nateta kerina anak-anak Tuhan. Makana mehergalah siakap ibas kita nggo ipekuanakan jadi si kerajangan Tuhan. Identitas dirinta. Makapkan identitas ngeluh ibas kekelengan. Sebab si idah makana kaipe si ilakokan Tuhan Yesus ibabo doni enda. Gunana arkiteken gunana ay makapkan man banta arkiteken keleng Athena kita. Janah kekelengan ne labo mabay kita ngelu ibas si genduari ngenca tapi ibas masa sire. Ay nuduh kenca keleng Athena la arsibar. Keleng Athena la arbatas. Keleng Athena la terikat ibas ruang ras waktu. Keleng Athena tuhu-tuhu simpar man banta kerinana. Mari dage kita ngeluh si keleng-kelengan. Sebab na keleng ate melala namburi dosa. Keleng ate melala namburi kesalahan. Keleng ate la erbahan kita nginget-nginget kai kesalahan singgo pernah terjadi. Silakukan kita entah pe silakukan kalak man banta kerina. Terpuji gelar Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina sangat kal kita sebab kita nggo igelarkan jadi anak-anak si kerajaan Tuhan. Jana berhak datken warisan si enggo iberi kena man krina kala si te man bana. Amin. Mari ras-ras kita nehkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 272 ayat si pemenang. Mari kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, arkiteken keleng atendu simbelin me, erbahan ca kami mejuah-juah. Kekelengan sirehna idur kam narima, jadi palas kegeluhan kami, guna engkelengi kalak sideban. Sebab adi katakan kami keleng ate kami kam, terdilo pe kami guna engkelengi kalak sideban. Ngaku kami Bapa, maka melala dengakal kesalahan kami, ibas nehken kekelengan. Sebab ertak-tak dengang kami rusur, guna nehken kekelengan. Man kalak sing kelengi kami ngasup kami kelengisa. Tapi man kalak sila ngasup kelengi kami,
mesera kaliakap kami rusur engkelengisa. Makatap pe Tuhan ibas kegeluhan kami, rendinta kami ibas nahken kekelengan. Adi ibreken kami, ate kami min ialuken kami kabas kalak si deban nari. Adi ibreken kala ate namin pe gelah kami pe mereken cakaman bana. Merusur erbahanca maka kekelengan kami lah serta. Bujur Tuhan go icidah kendu, sada identitas kekelengan si luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan, kekelengan sirahna ibas kam nariema jadi usihan kami. O Bapa sini surga, bahan dage ibas masa pandemi endape, kerina kami terdilau gunang geluh si keleng-kelengan. Kai si banci ilakokan kami, isampati kami, isehken kami, ikatakan kami, iukurkan kami guna kini ulin persadan gerejandu, bagepe serayandu ras perpulungandu, eilah tetap si ilakokan kami. Sebab ngaku kel kami man bandu o Bapa, maka melalakal nga si terjadi bas kegeluhan kami enda siman pekenan, sebab tupung kami ngasup penahkan kekelengan, lengabo idalankan kami, dekahan denga maun-maun icakapkan kami, asangken idahikan kami. Amin na pe terem kange anak-anak andu, nguleben idalan kena, asangken icakap kena. Sebab te ia praktek geluh kini teken gunang kelengi ema, jadi usihan ibas kegeluhan. Bahan dage Bapa pemimpin bangsa ras negara kami, bagai pe pemimpin gereja andu, ngasup tetap nahkan kekelengan, sirehna idur kam nari, gelah krina pe kami terdilo, gunang geluh ibas kekelengan sirehna idur kam nari. Kekelengan duma erbahanca kami badia. Keleng ate sirehna ibas kam nari me erbahanca kami la arsalah dengan metunggung pe ipekuanakan jadi si kerajangan du. Terpujilah gelar du Tuhan arah kerina dampar geluh kami. Gelana tuhu-tuhu kini seran perbeben bagai pe melala hal sila bagi ukur kami jadi pe lama menjarakan semangat kami, lama menjarakan keriaan ukur kami, lama menjarakan kini jingkatan kami, tapi tuhu kami jadi kalak merdeka, kalak si bebas guna dalankan pedah-pedahan du ibas kegeluhan kami kata wari pak sape. Bujur Bapa alo kendu persembahan kami, gelah arah persembahan kami pe rembarna beritandu si meriah iberitakan, rebuai na pedahin kekelengan banci ilakokan gerejandu, bagai pekrina anak-anak du site man bandu. Reh kami Tuhan mindo man bandu, gelah na kam si masu-masu kerina serayandu, bagai pe si masu-masu perpulungandu. Kekelengan kami si sakit silit ibas proses pemulihan kesehatan, kekelengan kami Bapa Lia Purba, si iop nama irma sakit Adam Malik, bagai pe pemulihan kesehatan naras Bapa Ari Barus, enda pe tetap endesken kami man bandu. Dengan kerina anak-anak du si sakit, si terinfeksi positif COVID-19, ibas perkuah tendu, ia pe tetap litbas mejuah-juah. Tambahkan duman kami rezeki, bagai pe kesehatan Tuhan, bagai pe kengasupen guna ngalakan, berbagai-bagai perbeben bas kegeluhan enda. Reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tuhan si masu-masu kita kerinana, mankam kerina ngawan perpulungan si ikelengi Tuhan. Perpulungan jabu-jabun tawas pak sayang go kadung, jumpakah kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinana, mejuah-juah.